ako ste početnik u Power Query-u, vidjeli ste koliko je to moćan alat za transformaciju podataka. Međutim, danas ćemo pričati o dva potencijalna problema koje možemo sresti u radu sa Power Query-em. Prvi potencijalni problem jeste taj što u Power Query-u nije svejedno da li koristimo mala ili velika slova za određene transformacije. Naprimjer, ukoliko želimo da filtriramo podatke, nije svejedno da li pišemo taj uslov malim ili velikim slovima. Druga stvar jeste sam redosled transformacije u Power Query-u koji jeste jako bitan. Zašto? Jer na osnovu tih transformacija koje radimo u Power Query-u možemo dobiti drugačiji rezultat, a također to može utjecati drastično i na same performanse refresha podataka ukoliko imamo veći obim podataka. A sad, hajde da prođemo i kroz jedan i kroz drugi potencijalni problem i da vidimo kako se to rešava. Funkcionalnost Power Query-a je ista i u Power Query-u i u Excelu, tako da je potpuno svejedno gdje je koristite. Za ovaj demo koristit ću Power BI, ali ponavljam, potpuno je svejedno da li koristite u Excelu ili u Power BI-u. Šta ćemo analizirati? Imamo par jednostavnih fajlova koji se nalaze u folderu, konektovat ćemo se na taj folder u ovom slučaju kroz Power BI i ono što je poenta, vidimo da u fajlu za 2021. godinu imamo podatak za grad Beograd i da je svaki grad napisan početnim velikim slovom. Međutim, kad budemo dodali 2023. godinu, vidimo da je tamo Beograd napisan početnim malim slovom i to će nam napraviti par problema. Tako da, hajde vidimo kako se ovo radi. U Power BI-u kliknemo na Get Data, zatim na opciju More, File i izaberemo opciju Folder, zato što želimo da se nakačimo na folder u kom se nalaze fajlovi za analizu. Kliknemo na Connect. Najlakši način kako da kopirate lokaciju foldera jeste da odete na taj folder, kliknite ovdje sa strane na prazan prostor, kopirate i zatim ovdje samo pastujete Ctrl+V taj tekst, to jest lokaciju. Vidimo da trenutno u tom folderu imamo dva fajla. Jedan fajl se zove 2021. godina, drugi 2022. Ono što želim da uradimo je da odemo na Transform Data i zatim kliknemo na ove dvije strelice jer želimo da ukombinujemo podatke iz tog fajla, to jest iz tog foldera. Izaberemo Sheet 1 zato što se tako zove Sheet u oba ova fajla. Kliknemo na OK. Ako vam se automatski ne otvori Power Query prozor, idite dole na Power BI, kliknite na ovaj desni prozor. Vidimo da su se ovdje ukombinovali podaci iz ova dva fajla. Kliknemo na Close and Apply i ovo je prvi deo našeg posla. Sada kad prikažemo podatke, imamo sve ove informacije. Međutim, šta ako su nam za izveštaje potrebni samo gradovi Beograd i Novi Sad? Da bismo to uradili, želimo da odmah filtriramo te podatke, da ih uopšte ovdje i ne prikazujemo. Možemo da odemo u Transform Data, zatim na grad, da odselektujemo sve i zatim da selektujemo samo Beograd i Novi Sad, jer znamo da će nam samo ta dva grada biti potrebni za analizu. Idemo na Close and Apply. Vidimo da su tu podaci, stavit ćemo ih kao matricu. Samo ćemo im zamijeniti mesta. To je to. Vidimo da za Beograd i Novi Sad imamo podatke za 2021. i za 2022. godinu. A sad ćemo da dodamo naš fajl za 2023. godinu u ovaj folder i da refreshamo podatke. Dodao sam fajl u folder i sad ću da refresham podatke. Kliknem na Refresh. I sad vidim da u podacima imam novu godinu, 2023. godinu, međutim, podaci za Beograd nedostaju. Zašto? Zato što, kad odemo ponovo u Transform Data, ovaj posljednji korak desno, Filtered Rows, vidimo da ovdje piše grad jednako Beograd, ali Beograd je početno veliko slovo. Ako sad zamenimo i to veliko slovo zamenimo sa malim slovom B za Beograd, kliknemo na Close and Apply, vidimo da sad imamo podatke za 2023. godinu, ali nam nedostaju podaci za 2021. i 2022. godinu. Tako da, hajde rešimo ovaj problem. Šta bi neki uradili, što je greška, jeste da sad dođu ovdje i kažu ok, grad želim da transformišem tako da format bude takav da svaki grad počinje velikim slovom. Čak i ako ima više reči, na primjer Novi Sad, želimo da
obe reči krenu velikim slovom. Mislimo da je rešen problem, kliknemo na Close and Apply, međutim, ništa se nije desilo. Zašto? Zato što sad prelazimo i u onaj drugi problem, bitan je raspored transformacija. Kad se vratimo opet u Transform Data, vidimo da sa desne strane svaki put kad uradimo neku transformaciju, ta transformacija se ovde prikaže. I sada šta smo mi uradili? Mi smo prvo filtrirali redove, tako da pogrešno prikazujemo Beograd malim ili velikim slovom, a nakon toga smo tek napravili ovu transformaciju da svi gradovi počinju početnim velikim slovom. Šta je potrebno? Da zamenimo mesta. Ovo 2 koraka, znači kliknemo na ovaj poslednji i prevučemo ga iznad. Šta smo time dobili? Prvo, svi gradovi dobijaju ovu transformaciju da počinju velikim početnim slovom, a tek nakon toga ide selekcija grada. Pošto sad znamo da očekujemo početno veliko slovo, ovdje ćemo napisati veliko B i vidimo da su sad tu podaci. Hajde da proverimo, kliknemo na Close and Apply i vidimo da sad imamo podatke za Beograd za 2023. godinu. Ako imate veliki opseg podataka, a znate, na primjer, da želite da prikazujete podatke samo za Beograd i Novi Sad, prvo radite filter, znači filtrirajte podatke samo za Beograd i Novi Sad, a tek nakon toga radite sve te naknadne transformacije, jer uvek će refresh podataka biti brži ukoliko radi refresh nad manjim opsegom podataka. Tako da, to su te neke osnovne stvari. Nadam se da vam je ovaj klip pomogao, rešio možda neke dileme. Do sledećeg klipa, vidimo se.